I kublaya pibro ki pralok ki wasnyao suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa yok kem ka BSF ya wa Khayi Ksiar percha ya ka anya West Jaintia Hills hawa kamte yi pertuj ute ubro wa haiwan yok ki kem ya o te ton up ye gani kubor hadu wakod khanang wa yo tip ye wasakhet Te chua wo sedang iceki kubor, ladam pue muda piu subscribe your new channel nya bhai subscribe, wa ingat how to bell wa emhai tu khanang wa yo pten cho piu yo yegi kubor wa thame, te ton sedang iceki kubor. Ne kasngi, ka khatle tarik ubna wa khande ar ka BSF Meghalaya da tweet ko hayato wa yo ko ukem ya uwi ubru uwan rupau ar snem irta ha West Jaintia Hills District, uwa emkti wo Khayi to ye Ksiar percha ya ka any. Uti ubruto unong Bangladesh, way the kem ya o hakapot na mo international border India Bangladesh ha West Jaintia Hills District. Ya uti uwa Chah kem da tip pertu ya o kam u Hassan Ali, way the kem ya o hay por wa cross border u, yo lai chayaw daw ki. Chirup wow ni ubru da yo le wow kem ya li tali ki Ksiar biskit ki wakia lis pa so ha program iwa da wanra una Bangladesh yo dai cha Guwahati Assam we iti Ksiar to iwa chongdor hadu khat nyaw laksan phau nyaw hajar nyaw spa so ha pra tangka